Riri tauni cia Kiruguya, Kutus, Kagio, Sagana, Kianyaga, Wanguru na Farisho irakura na gikiro kinene. Gavana wa Kirinyaga Waiguru ni aruguritie tabara ya guthurima broti matauni-ini maya ni gukurana iria-ini cia muingi na ciigwatĩirwo mugaru wa watho. This isn't just about land, it's about rebuilding trust and restoring dignity. We have also established a modern geographic information system, a GIS laboratory, in our county headquarters in Kutus, enabling the digitalization of land records across 135 market and trading centers, improving planning and accuracy, transparency and efficiency in land administration. Gavana Waiguru augite muoroto wa thirikari yake ni kugitira migunda ya muingi, mubango uyu ugitigirira ati o broti ina mwene kuringana na watho. Oho Waiguru ongereire ati mubango uyu ni ugutigirira kuri na mutaratara mwega matauni-ini maya ni gukinyaniria uthii wa na mbere. We're shaping our towns with purpose and securing land with fairness so that every citizen can build, belong and thrive. Agitongoria mubango uyu, Minista wa migunda Reverend Samuel Kajabe augite mubango uyu ni guteithiria gukurana ene broti kuona ikari amwe matigirwo na maratathi ni thirikari cia muthubari. No taitu tondu itioiro urathi ugakora wena area kwina mundu wina taito yaku no thiini waku kwina mundu wina taito kwina andu mena minutes iria mabiro ni kanju marua ma kanju na amwe ni makorwo makiriba igoti ria tiri na kumwe matakiribaga. Koguo mitaratara-ini ira twina muthenya wa umuthi undu wa mbere ni guka gu cleanse register kana kumitheria nigethe twarane na uria kwagirwo gukorwo kubuana. Tariu Kirinyaga thiini wa muthenya wa umuthi mabuku maria twina mo maronania twina ploti 23,000 no ploti icio 23,000 ngirora tutina ploti ta icio on the ground. Koguo undu uyu umwe ugututeithia ni kugiria kumenya ploti iria twina cio hasa namba acio ni cigana na ploti icio cie gikaru-ini kiriku nigetha na ploti icio pamwe na baria iri coke tumenye o ploti yandikitwo. Arafu ni gucoka gututeithia kweberia macira na ngucanio ikunene muno wa nguru na guku Kutus kuria urakora ploti imwe ina andu ona eri ina andu athatu ona kuna cio ina andu ana. So ni gututeithia nigetha tukamap na mwene ploti iyo akorwo no mundu oro umwe. Gukinyeria riu thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni ihotete gucokia migunda eka 800 ya muingi ya muigano wa ciringi bilioni 1 iria igwatĩirwo ni andu. Aikari magitugiria mubango uyu maugite riu ni mekwota kugacĩrithia broti ciao hamwe na thirikari kureta bara cia uthii wa na mbere ta waki wa mabarabara, mitaro ya gutegeko hamwe na mathukuru na mathibitari. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiari.